дар бораи ҳунарманде ки ин лаҳза мебарад бисёр чиз гуфтан мумкин аст. Аввал яъне ки қадамҳои аввалини ӯ дар санъат яъне ки дар гурӯҳ буд, баъдан ӯ якхон шуд ва беният хитҳои зиёд рӯи кор овардааст. А недавно он выпустил песню, которую я, наверное, неделю целую напевала Не неделю, себе. я тебе точно скажу, то, что это было месяц, да. Неделя проходит, опять Ну вижу. вот, Бехру свидетель. Я напевала эту песню себе под нос, просто шла и говорила «Хунди, хунди, китоби, дил, хунди». Хонди, китоби дил хонди гуфта гаштааст. Встречайте, друзья, на сцене Хамсадо Music Awards Валиҷон Азизов! بیا ستاره چین شبهایم شوم حکایه بدوری لبهایت شوم اسیری آن نگاه شیدایت شوم فقط برای این همه با من بیمان نگیر جوانی های زیبایی از من نبر ترانه های رویایی از من نرو به جاده های تنهایی از من فقط برای این همه با من بیمان خوندی کتاب دل خوندی چه خوش بدامی قصه درماندی خوندی کتاب دل خوندی تمامی غصه از دلم راندی خوندی کتاب دل خوندی چه خوش بدامی قصه درماندی خوندی کتاب دل خوندی تمامی غصه از دلم راندی و رسیدنی پرتابی من شکستنی سکوت و شهدی خوابی من ترانه ای دو چشم غرقی آبی من همش به خاطر تو و عشق تو بود گهی به کوی بی کسی افتادنم و حکم این فتادگی تن دادنم دو چشم خسته را بره بکشادنم همش به خاطر تو و عشق تو بود خوندی کتاب دل خوندی چه خوش بدامی قصه درماندی خوندی کتاب دل خوندی تمامی غصه از دلم راندی خوندی کتاب دل خوندی چه خوش بدامی قصه درماندی خوندی کتاب دل خوندی تمامی غصه از دلم راندی تشکر وалиҷон азизов. хуб, як чизро гуфтанӣ ҳастем ки дӯстони азиз як бартарияти хуб сарпарасти кул дорад. Сарпарасти кул лаҳзае ки сарпарастони шедри мо мешаванд, дар он лаҳза бошад имконияти сарпарасти кул ду бор рӯи саҳна баромадам. Барои ин бошад бори дигар мо даъват мекунем Ҷавила генерального директора компании «Таджик Кристалл», уважаемого Умеда. Марамат, یک کفکوبی
ташаккури зиёд. дар ҳақиқат шумо сазовори ин ҷоиза ҳастед. муборак шавад. ман чӣ орзу дорам? бигузор сурудҳои навбанав, сурудҳои ҷолиб зиёдтар шаванд ва мо аз тарафи худ ҳама вақт омода ҳастем сарпарастӣ намоем, кӯмак намоем. муборак шавад. Сарпарасти кул. Поздравляем Валиҷона Азизова с очередной наградой от радио Хамсадо. Ташаккури зиёд Валиҷон, муборак бошад бори дигар.